bolnica i krizni štab bolnice u Travniku su napravili strategiju za borbu sa koronavirusom. Ta strategija podrazumijeva aktivnosti koje će se voditi po fazama u bolnici, a sve je oslonjeno na naredbe koje dobivamo od kriznog štaba sa kantona. Tako da ono što ovoga trenutka mogu reći da što se tiče formalnih stvari i pripreme i tehnološki spremnosti za ono što nas očekuje, mi smo vrlo pripremljeni. Ono što je problem, nabava tehničkih sredstava i opreme koja nam je u ovome trenutku neophodna, prije svega respiratora, i koji ograničavaju nas zbog odluka njemačke vlade da se ne isporučuju respiratori, među kojima su i naši respiratori koji su naručeni iz Njemačke. Mi smo znači u planu našeg kantonalnog štaba je da se dio krevetnih kapaciteta na fizijatriji opredijeli prema koronavirusu. Mi smo, što se tiče bolnice, napravili izmjenu i na tom dijelu planiramo da zbrinjavamo trudnice i da zbrinjavamo djecu. Znači, tako da infekt nastojimo što duže da ga ne uvedemo u bolnicu.